वायट गजाल जाल्ले कडेन आसा पळय. सध्या मरे सध्या कितें जालें तें सांगता. पेपरार एक येता आनी एक करतात भलतेच. खरें म्हळ्यार सगळ्यांनी आतां खऱ्यांनीच भिवपाचें. पेपराचेर पासून आतां हांचेर कोणाचेर विश्वास दवरपाचो ना. आमी तांकां स्ट्रॉंगली डिमांड करता पळय, सगळ्यांनी सगळें सांगलें, हांव तातूंत भितर डिटेलान वचना, पूण हांव क्लियर डिमांड सांगता, दीस प्रोजेक्ट शूड बी स्क्रॅप्ड विथ नोटिफिकेशन. आमकां ते वाऱ्यार उलयल्ले खबरो नाका. विथ नोटिफिकेशन हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपाक जाय, त्या शिवाय आमी ओगी बसपाचे ना. आतां तुमकां करपा जाय न्ही, हांव आतांच सांगता, करात, प्रॉब्लेम ना. मडगांव भरपूर टावन प्लॅनर आसा, हे आसा कोण आर्किटेक्ट इंजिनियर आसा, गार्डन करपी भरपूर एक्सपर्ट्स आसा, मागीर लँडस्केपर आसा, तांकां कॉन्फिडन्सान घेया आनी करात. आमी सपोर्ट करता तुमकां. पूण कितें आसा, हांकां कॉन्फिडन्सान, मेन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन करात. थंय लास्ट टायम थंय हे दवरिल्ले मास्टर प्लॅन 2041 प्रेझेंटेशन दवरिल्ले, थंय हांच्यांनी आपल्याक जाय तें केलां. तेन्ना आमी तांकां परत डिमांड केल्लो की जितले पर्यंत लोकांक कॉन्फिडन्सान घेना आमी हो प्रोजेक्ट मास्टर प्लॅन जावपाक दिवपाचे ना. लोकांक जर कॉन्फिडन्सान घेना हांगा एक चिरो पासून घालपाक दिवपाना आमी. हांव क्लियरली सांगता. दुसरे टू एड ऑन आनी एक सांगता, मास्टर प्लॅनाचेर हातून गार्डन कितें दाखयला तें कोणाक खबर आसा? फाल्यां हांगा जर प्रोजेक्ट 4 कोटीचो काडलो, मास्टर प्लॅनान जर दुसरें कितें आसलें हांगा येवन परत करतले. तेय 4 कोटी केले आनी फुडल्याय कोट्यांनी रुपया आमी कोणाला लोकांचे पयशे मरते. कशें मिसयूज करपाचे. Basically, Pakistan chief officer, is he an authority to stop somebody? He's not an authority. Has he got a letter stopping, barring us from the magistrate? Magistrate is the authority. Chief officer is not the authority. Chief officer can make a letter to the magistrate to give an order to the police saying that hanga अशें तूं कितें गॅदरींग आसा तुमी बंद करपाचें. Chief officer per se has got no authority for any law and order situation. That is the job of the collector and the magistrate. Exactly. Madam, as a citizen, see, I got a intimation on social media that Shadow Council of Margao have obtained some documents under RTI, and they are going to share those documents for viewing to the citizens. So I came here to listen. When I came here, I found that the number of police force was more than the people who had gathered here, and they stopped us. So I said, under what rule you are stopping us? So he showed this letter. And what is this letter? This is a letter made by the chief officer. No, I'll show you. Chief officer of Margao Municipal Council to the police inspector to take preventive action on basis of what? On basis of it has been observed that garden premises are increasingly being used as a meeting place for unauthorized gatherings, particularly during late hours. Such activities have led to complaints from nearby residents regarding noise disturbance, inappropriate conduct, and concerns over public safety and maintenance of the premises. आता हे लेटर ताणे 18 तारखेक कालच दिला, शेनवारा. आता इतले दीस जे पेपराचेर येता, हांगचे यूथ जे सांगता की बाबा हांगा इलिगल एक्टिविटीज चालू आसात, हांगा इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटीज चालू आसा, तेन्ना हो चीफ ऑफिसर न्हिदलो. आणि दुसरी गजाल, आता जेन्ना सोशल मिडियाचेर हे आयला आणि फक्त पेपर व्ह्यूइंग आसा, अंडर व्हॉट रूल यू आर स्टॉपिंग अस or you are prohibiting Savio Coutinho from sharing it? No, Savio, one sec, madam, one sec. We are contrary to this letter. Hathuk आम्ही loudspeaker वापरला, so the question of noise is not there. There is no law and order situation here. That chief officer has got no right to prohibit करपाक chief officer हा अधिकार ना. It is the magistrate who has to evaluate the situation in consultation with the police and then only issue prohibitory orders. Ata you are saying that he has given you directions. No, he has just given you a letter stating that there has to be preventive action. Number 2, the letter is given on what basis? On a complaint received by the residents. Now who are these residents? This is your responsibility to verify whether the complaint is really come or not, because tomorrow I will tell you on my wado there is law and order problem, prohibit all the people from entering. Can you do that? No.
Why? Because you will have to verify the facts. ना आणि चीफ तुम्ही वयल्यान चीफ ऑफिसराक गाईड करपाक जाय मरे की यू आर नॉट द ऑथॉरिटी. Madam, matter is very simple. Under what rule How you can prohibit you us? are prohibiting us from entering this garden? Under what rule? Because it Because is this is the cause of the considered- location. This location is the cause. This location is the cause of the issue. Madam, I regret to say this. It is most unfortunate that तुम्ही district magistrate म्हणतात and you are not aware of such a burning issue of this Margaon garden and you are showing that you are not aware of it. So executive magistrate, बाकी तुमका हे खबर असपा जाय न्ही किती चल्ला म्हणटा ते. Now, are you under तुम्ही आमकां stop करतात exhibiting this to the public? Are you stopping us? Simple question. Are you stopping us? ह्या स्पॉटाचेर ते सिग्नल दाखोवपाक सोदतात. ओके. It's your private matter. It is not a private matter. It's a public matter. It is a public matter. It concerns a public place. Madam, it concerns a public place. हे गुंड लोक हांगा जमल्यात ते are they going to create any law and order situation here? हांव तुमकां सांगता डेप्युटी कलेक्टर 5 मिनटाक पावलो. You are the officer who are acting as per this letter. डेप्युटी कलेक्टर. But let him come. He should be. See, if deputy collector is concerned, if the deputy collector, we are supposed to gather here at 5 o'clock. He should have been here at 5 o'clock. And till then, till he come in, if you are supposed to take the charge of the law and order, then you should be answerable to us. सो हांव सांगता न्ही तूं मातसो तूं भायर. सेंट्रल जाल्लो क्राऊड कितें आतां भायर वचता. If you see the crowd which is coming out, that's you give us half an hour, तुम्ही रावा Your presence will execute what we are doing. आम्ही दिसतात लाठीओ बिटिओ सर. हाऊ कॅन वी बी एनी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन ॲट फ्लॅट आसतले क्राऊड सर म्हाका म्हजो एक दुसरो क्वेश्चन. चीफ ऑफिसरान हे लेटर केलं पळय. इट स्टेट्स दॅट प्रिव्हेंटिव्ह एक्शन शूड बी टेकन बाय द PI. नाव बिफोर टेकिंग एनी एक्शन वेदर इट इज प्रिव्हेंटिव्ह, प्रोहिबिटरी और वॉट एव्हर, डोंट यू थिंक द PI शुड ऑल्सो व्हेरीफाय द फॅक्ट्स? मागची किती तरी तुमची एक ड्युटी असतली. डोंट यू थिंक द PI शुड हॅव व्हेरीफायड एंड आज तातूंत भितर ताणें कितें बरयलां की कंप्लेन फ्रॉम द रेजिडेंट. कंप्लेन फ्रॉम द रेजिडेंट वी आर डिमांडिंग शो द कंप्लेन ऑफ द रेजिडेंट. हे ताणें PI आनी CO कडेन घेवप न्ही. ना बट फॉरगेट ऑल दॅट. हांव म्हणटा सगळें आमचे इतले फर्स्ट पेरा पळय मरे. स्टार्ट विथ दॅट. The chief officer authorized to give you order. It is not an order. It is not Who order. said it is order? It is just a Chief officer is not authorized to give you order, Mr. PI. See, chief officer is zooming to say chief officer is And override. you should use your power from collector's office and summon the CO now. All the CO here. Concerned of law and order. You But I am asking- use your powers now as an officer from collectorate and district magistrate and summon the CO here. Chief officer has तो तुमची authority override करता मरे. make their job easier by showing the people what are the He is overriding your authority. understand what is actually coming there. आणि मेन तो फोनूय घ्या ना. Madam, की सांगितलं. I just see letters. And for what it is closed? आम्ही सिटीजन्स ऑफ इंडिया मडगाव. अगो फाली जर 10 जण थंय बसले आणि गजाली मारल्यान कितें इश्यू डिस्कस केला यू विल से इट इज इलीगल. It's a rightful place to It's be a there. rightful place to be. So what? And madam, you कोणे तुमका डायरेक्ट केला? सगळे पोलीस हांगा आसा पुलीस स्टेशन सोडून ते एमर्जन्सी आसल्यार कितें तुमका कोणे डायरेक्ट केला? madam तुम्ही हांगा रावात let him Is it finish and you possible? Children and parent आणि आज हॉलिडे. हे कित्याक बंद Why केला? have you closed it? कित्याक बंद जालें? कित्याक बंद केला? मागीर तुम्ही आता आमकां लोकांक वाट बंद केल्यार तुमकां दुखता. आता ते जे गार्डनाच्यो गेटी बंद केल्या हे कित्याक दुखना? यू आर ऑल्सो ह्युमन बिंग्स न्ही. आरे म्हणजे ताका विचार मरते जो ताणे तुका ही ऑर्डर दिल्या ताका विचार मरे. हे आमी विचारता सांग. मागीर
तुझे ना you are PI or you are the guardian, you are our protector But as why far as is PI it, is why concerned. this place is closed on a Sunday? तुम्ही भुरग्यांकय भिवपाक लागले आता लहान भुरग्यांक सुद्धा भिवपाक लागले All children pray items are that side. आज संडे कित्याक बंद केला तुम्ही? आता दोन जण सांगून गेला ती एवढी वेरणेच्या नायले आता परत गेले ते आता सांगून पण गेले कित्या खातीर म्हण तुम्ही आज तुमकां कोणा एकट्याकय दिसना रे हे प्रश्न हो तुमचो प्रश्न पडून गेलो ना तुमची ड्युटी सगळे खरे मान्य पण डू यू फील आणि आता आम्ही एक काम करूया आता तुमचे बरोबरच लेट अस हॅव अ राऊंड आय विल शो यू हाऊ मेनी इलिगॅलिटीज आणि इरेग्युलरिटीज आर हॅपनिंग हियर राईट नाव आम्ही या शांततेने या हांव दाखयता तुका कोण कोण खंय बसल्या कोण कितें करता भितर सोऱ्या बाटल्यो खंया सिगरेटीची पाकिटां खंया गुटखा खंया राईट नाव वी विल शो And हे सगळे neighbors आहात ते Right now we will show. वर्सावास complaint करतात. ते तसले letter येना हांगा. हे कॅनॉट क्लोज PI बाबा भितर सरपा शकना आता व्हॉट ऑथॉरिटेटिव्ह हे तो चीफ ऑफिसर काय डिक्टेटर What you all are trying to hide first of all. दादागिरी आणि सर म्हाका सांगा तुम्ही विचारपाक न्ही कंप्लेन कोणे केली ही हॅज मेन्शन इन द फर्स्ट पॅरा ही सेज दॅट सच एक्टिविटीज हॅव लेड टू कंप्लेन फ्रॉम नियर बाय रेसिडेंट रिगार्डिंग नॉईज डिस्टर्बन्स हांगा रेजिडेंट्स सो कोण आसले सांगू आता. नॉईज डिस्टर्बन्स केन्ना जालो कोणे केलो हे ताणी मातशें सांगपाक जाय न्ही हे तुम्ही विचारप न्ही ताका फाल्यां हांवूय सांगतलो म्हज्या वाड्याचेर अशेंच जालां वाड्यार येवपाचे लोकां बंद कर आर यू गोइंग टू प्रोहिबीट पीपल फ्रॉम एंटरिंग माय वाडो नो आणि पण हांगा बेसिकली चीफ ऑफिसर म्हणटा देव न्ही न्ही आमगे फोन उबा तू माझे फोन मार प्लीज Chief officer. नॉट आन्सरिंग You are ex-chairperson. Both of you are ex-chairperson. You have got nothing to do with them. We have to deal with the police. when you sit in an official chair कळ्ळें न्ही you should have the bloody guts to face a situation कळ्ळें न्ही these people who are made to sit in these chairs they have no guts they have become the puppets of the MLAs कळ्ळें न्ही totally that is what and if these are the people who don't question the system that is an even bigger tragedy कळ्ळें न्ही of course they are the servants they are the government servants they are the servants they are bound by Arrest the the chief officer. saying that. That is your power. But how chief officer is the authority हे ताणे क्वेश्चन करपाक जाय आशिल्लें PI सर आता आगे आयला तुम्ही आदमी विचारू उपयोग ना त्या आदमी विचारताना तुमची सगळ्या आख्या पुलिस स्टेशन हांगा आसा समीर शेखा विचारा समीर शेख म्हणतो खरो PI पुलिस स्टेशना वयलो हांव कोण सांगता I mean, this is between, they are not our enemies, neither we are their enemies. आदली केसी ताका खबर They are on duty. तो हे ऐकून घ्या. It will go. प्रिव्हेंटिव्ह एक्शन It will go in some other direction. लेट इट गो वी आर प्रिपेअर्ड आम्ही काकणा घालून बसू नका आम्ही काकडा घालून घेतला. आम्ही काकडा घालून घेतला. ऐकून घ्या. आम्ही काकडा घालून घेतला. तागे बॉस आपण त्यांचा हे बरोबर उपयोग ना दाबीड कलेक्टर आबोटे म्हणे सारखे आले how chief officer can ही direct कॅनॉट डू इट ही दादागिरी चल्ला गो हांगा कितें प्रत्येक कडेन दादागिरी कितें मस्तीपणा जाल्ले वर तसा सुप्रीम So you need not have to bother about following his direction. Number one. these orders Number come two. from the magistrate Number two. So you. No, it will go in some other direction. If you want to show building the ना आम्ही तो बिल्डिंग दाखयना आम्ही किती दाखयता ना आम्ही हांव किती पळोवपा आयला ताका गव्हर्मेंट ऑफिसान ताका कितें तरी GSIDCन RTI रिप्लायाचेर कितें हें दिलां इन्फॉर्मेशन ते फक्त आमी पेपर पळोवपा आयल्या आमी हांगा भाशणां करपाक येवना कित्याक कोणें सांगलां हांगा पेपर वचपाक मेळना हांगा पेपर वचपाक मेळना हांगा पेपर वचपाक मेळना हांगा पेपर वचपाक मेळना गार्डना पेपर वचपाक मेळना म्हणून कोण सांगलें हांगा बातम्यो आयकल्या आमी ल्हानाचे व्हड जाले ते ह्या गार्डनान बातम्यो आयकून पेपर हे कोणें सांगलें हो खंयचो कायदो Can you call the collector? मागीर पळोवया. Now suppose we are talking about this structure. We'll have to be in other structure. Correct. Something is planned. Something is. बोले call, no problem. मागे सांग chief officer or district magistrate उगी राव कित्याक उगी राव मातशें उगी राव म्हाकाय उलोवपाक दी तूं उलयता
तुमकां म्हणटा तुम्ही भितर सरपाक कांय प्रॉब्लेम ना बट भितर सरले आनी ते सविवपाक इट वील कॉज अ प्रॉब्लेम आय एम टेलिंग यू Problem to सविवपाक ऐकून घ्या यू डिस्कस विथ सीओ हॅज डायरेक्टेड मी CEO has लेटर problem. दिला CEO has problems about noise disturbance. We are not going to make any noise. एकूच We are not going to make any noise here. We are. noise. His problem is with noise. ऐकून घ्या रीड देम दोन पेजीचे आसा पहिले वाट सांगता सो तुम्ही समज भितर सरले आणि तुम्ही समज मिटींग केली ऐकून घ्या किती म्हणला तिथे? मिटींग केली ना तुम्ही प्रेझेंटेशन केलें कशें केलें वीच ही हॅज इन ब्लॅक अँड व्हाईट It is देर No, where it is? You show me that. there will be consequences because I will not the direction is given to me or any okay so PI sir, no you are on duty now. So you have given us this. Taka kapasa tane hangi yun raw apni. Why municipal council is not coming here? Why the local ward councillor is not here now? Because they have ceased to be the councillor. एव्हरी टाइम So आता नाही तुमका सोड. My simple argument, when he is saying that there is complaint received, from whom he has received the complaint, which resident has given the complaint, when was the law and order deteriorated here? The law and order got deteriorated only when the migrants started conducting illegal, inappropriate activities in this garden, not because of the citizens. दुसरी गजाल सर नाही सर ऐका एकच मिनिट या साईडी Plus आम्ही public. we are just at half meter Right. you don't have to shout to ना talk to आय एम me. नॉट शाउटिंग आता दुसरे पया ना आय एम नॉट शाउटिंग दुसरे ना ताका ऐकपा येवनी मरे तो खंय असले ऐकपा येवनी बरे दुसरे आता हे गार्डन तुम्ही बंद केला आज आयतार कित्याक बंद करपाक जाय भुरगे बाबला सब्जेक्ट हे कित्याक बंद केला या सब्जेक्टा लागून ते बंद केलं कित्याक बंद केला पब्लिक मीटिंग म्हणलो दिस इज नॉट अ पब्लिक मीटिंग अल्टिमेटली काल ह्याच हातून एक व्हिडिओ घेतला तातूंत तो कितें उलयला ताजेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाचो आमकांय रायट आसा न्ही बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन द फॅक्ट वी आर नॉट टॉकिंग वाऱ्यार उलयना न्ही रे आमी हें करपाक साऊंड सिस्टम घातला कितें घातला काय ना We are only to show. He is not Who authorized. is chief officer? We are the residents of this place. You please come in. Why are you waiting? Chief officer is Why are you waiting? कोण अडायता? Are we not the citizens of this place? तुम्ही पळयतात GNH. माजी आपको ना सरप्राइज देना था इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है और माँ जी जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है दादी आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया पंचामृता भारत की पहचान घर घर में पंचामृता.